ทั่วคนตักAmahi nuhak tabitha ani tuhin nuhak lalhit ki mahung ani Amahi number Palina ani Amahi lalrud moy venglaya mi ni number pangana ni Amahi Pak part lang mo ini Amahi number peruk serial number perukna ni Amahi serial number pasrina lalnun sim mani tu tahun hi serial number perina nuhak Helen Grace ni tuhin nuhak lalur vel serial number pakona mi ani tuhin serial number somna nuhak Grace Lalmon Pui ahong ani ahong hi serial number som pakadna Lalrimoy nuhak Lalrimoy ani Pak Ning Boy ani Amahi Ling Boy serial number som panina nuhak Ling Boy ani Amahi
Tesa zat tu ta hung lang hi lalung oi ani tu ta hung lang hi Jubilee Queen contest zat bok JL Somi ani tu ta hung lang hi Jubilee Queen zat bok Dr. Robert Sanate ani zat bok phir thang sei warte ani tu ta hung lang hi Jubilee Queen contest zat phir thang sei Miss Rojang Jing, Jubilee Queen contestant, appears here in her favorite dress. She is serial number 1. This is Miss Rojang Jing, contestant of Jubilee Queen, in her favorite dress.
đi thế mà đã ngày đã Itu jauh lah, air tonton lah.
Oh, tapi lalu dia nak, tapi kalau nak dulu dia ni dia, oh, dulu dia kau Tapi tu orang nanti, lalu dia ada yang tu, tapi tu roti nanti kau buat ni nak kena tahu. Klien sekarang mana roti rengai dan cincin dan orang lain. Oh, yang sana. Mereka sendiri juga naik tangga ni.
Học sinh mình tập tập